Esselamu alaikum svima i dobrodošli na naš kanal Bosanski Ljiljan. U ovom videu želimo vam pokazati nekoliko načina na koji možete početi učiti arapski jezik. Za sami početak predlažemo učenje arapskih riječi. Tu vam može pomoći aplikacija Lexilize Flashcards. Snimite je na svoj mobilni telefon i onda snimate sve riječi koje su vam nepoznate u arapskom jeziku i naravno prijevod na bosanski. Aplikacija je vrlo zanimljiva jer svako nekoliko ona vam javlja da li ste zapamtili te riječi koje ste zapisali. Sljedeći način jeste preko Al Jazeera Learning English sajta koji ima lekcije na arapskom jeziku za same početnike. Uglavnom se radi o lekcijama iz područja gramatike za početnike, malo naprednije i onda kasnije skroz naprednije. Vrlo zanimljiv sajt na kojem možete početi učiti o vašem arapskom jeziku. Zatim predlažemo i učenje arapskog jezika sa profesorom Adnanom Mrkonjićem, koji na svom kanalu ima puno videa, jako korisnih. Zatim također arapski za početnike učenja sa Alimom Hasanagićem na njegovom YouTube kanalu Arapski za početnike. I nešto što je jako zanimljivo, dakle možete upotrijebiti riječnik na bosanskom jeziku od profesora Nurke Karamana, a te kasnije da uvrstite učenje uz pomoć riječnika profesora Teufika Muftića. Sretno svima. Ma selama.